Aivars Liepiņš, fotogrāfs. Strādāju par preses fotogrāfu. Jā. Padomju režīmā 17 gadus, apmēram tikpat daudz brīvvalsts laikā. I started to work as a professional photographer 10 years after the Berlin Wall fall and 8 years after Latvia get independence. I'm now working in a photo agency where I shot pictures for newspapers and magazines. Ausis un acis padomju sistēmai bija visur. Un tas bija naivi iedomāties, ka es kaut ko izdarīšu un neviens to nezinās. Cik es tālu varu aiziet, ko es drīkstu nofotografēt, kuras man likās svarīgas, bet kuras ļoti bieži stāvēja uz tādu divdomīgumu, jo padomju dzīve bija pilna ar divdomīgumu. I want to show in these pictures maybe how important not the event that the government made for the citizens with these fireworks and maybe this light festival, but how important is for citizens, for themselves. This day is how important. It is a freedom. You can go anywhere you want. Svarīgi parādīt šos puišus, kas iet, ir spiesti iet šai armijā. Protams, šeit viņi smaida, iet tāds diezgan izteikts propagandas fototēls, zvaigzne, armija, puiši iet, viņi smaida, soļo, visi kārtībā. Patiesībā viņi vienkārši redzēja, ka viņas fotografē, viņi saprata, ka jāsmaida, redzot fotografu. Bet man svarīgi bija tas iekšējais stāvoklis un viņi kā cilvēki. Šeit viens atnāca, viņam obligāti te bija jābūt. Un šeit jau tā stāsta tāds turpinājums, viņi jau brauc prom. Es sēžu mašīnā tāpat kā viņi brauks tālāk. Un šeit jau sejās jau vairs nav tas smaids, nav tā attieksme. Nu kā kaujās? Viņu... This was a gay pride in Riga. It's something new here in Latvia, you know. They fight for their right to live as normal people. I think it's right because the opponents that are shown in the pictures, these guys, think that they are really sick, but I don't think that they are sick. This gay pride shows really how the world became in Latvia. This is how the world came into post-communist thinking, Latvian people, citizens. We are a post-communism country, but we have independence and this democracy only for 20 years, and that's not so big time to understand what is the democracy. Cilvēki mainās, ļoti mainās. Reizēm tieši par fotogrāfijām runājot, es brīnos, cik īsi ir cilvēku atmiņa, cik ātri viņi izdzēš to, ko viņi negrib
atcerēties. I think many of citizens of Latvia that they really don't understand democracy. I don't think that I understand by myself what is really democracy. I really hope that everything will be okay with this Latvian country.